Image Paodam ming tabiri basambo ahama mutada kurumzari. Hoseng maruiba pauda. Impal bu icon to place oina laktuna bahonaragani haina governor na phondo kre. August taramaribu Manipur Independence Day haina palantona kre. Indian Constitution ge Article 371 Clause A Manipur chanaba yaro haiduna human sin sentana waka kre. Hoseng pausanona pizari. Manipur ge capital Imphal city ase icon place oina laukthona bahonaragani haina Manipur ge governor Dr. Nazma Heptulana phongdokre. Ngase Manipur government ge tourism department sinduna Swadesh Darshan scheme ge makhada kanglada pangthokiba development of north east circuit Imphal Khongjom project haudopagi tharamda chief guest oidna sarugya aduna governor na phongdokibani mana makhada kibada Manipur ase North East ke manungda apikpal state amang ujarabasu hiram khudimakta mangjan thaba masagi culture amati history mayek sengna ningkha tamna leijaramba lebak ama oirame matam amada India dagi British sang takthok naba honabada lamdam sigi chingmi tammi athoba kyana thawai thakhe Manipur da leiriba historical place amati tourism sports sing sangatuna malin sinba thungna khanganba mathautai Hiram sega mari lenana lengangna thabakya lokhatpa haure hainasu governor na phongdoke. And I'm giving you the letter. And I'm handing over a letter reference to the Chief Minister. I would like you, Mr. Alphonse, to be our spokesperson in this. And tell the Prime Minister to declare Imphal. There could be no other place I can tell you in the country with so much of history, with so much of culture, with so much of sports, with so much to see throughout the northeastern region that Imphal cannot be declared as an iconic city. Ngasigi tharamduda Union Minister of State for Tourism Independent Judge KJ Alphonse Manipur ge Chief Minister and Biren Atai Minister Singh TS Biswajit Karam Syam Ledpau Haukip TS Sam Kumar Losi Dikho V Wangkhalian Namsa Kipzent Manipur Corporations of Manipur Limited ke Chairman Dr. Sapam Ranjan MLA Singh Lenga ke Makok Thongba official kyasu Saruya ke Ngasigi project ado Union Minister of State KZ Afon na Maira Sukhatuna Hodoke. Tharamduda Wangaladuna Minister and Birena High Manipur da tourist destination Yamna Lady Mapital Dam Sadu Chiru Chandra Loktak Urkulge Kamkhai Cap Semba Hore Masidanatana Lamkoiba Sina Ming Tapam Oigataba Mapamkia Sengonaba Potential Infrastructure Project Kya Center the Thakre Handak made India government na Kangla Amasung Khongjom War Memorial Sengbanaba Miem Tamlakpada Nuaiba Pongdoke. We are aware that infrastructure deficit is a crucial handicap and a challenge in releasing the objective of transforming Manipur as a favorite tourist destination. It is therefore our duty to address concerns related to infrastructure development. I believe that development of infrastructure and a restoration of age-old structure in a state will also help to preserve our culture in the long run. Nakalamaramda Swadesh Darshan Haudopage Curtain Rise program Oina Manipur Ge Lifeform Land Kanglada Light and Sound Su Amapangto Kre Tharamduda Kanglada Ladyba Isang Matakta Kapkatuna Light Kapsilaga Ekogi Iba Ipusing Karamna Horopage Habanisanga Utke Tharamduda United Minister of State for Tourism KZ Alphonse Amadi Tourism Corporation of Manipur Limited ke Chairman Dr. Sapam Ranjan Su Sarugya Bakalunana Dr. Sapam Ranjana Wapongkya Pongdoke tourism circuit ke inaugural
program ji kama ngoi na curtain raiser oina apagi sound and light show apagi kangla gi manung ji tawba laser gi effect ka yaw ga kino tawba program ji asi curtain raiser oina mayam da manipur gi historical facts mayam da right up from apagi yamna thaini de hona hoji pawgi leiriba situation ji gi matang ji da apagi curtain raiser oina ngasi pet mayam so kubiramani utpigre duga sigi public ta apoi yam thuna open tawna bai da makta apoi same saduna leire Manipur University VCG maramna lebak wathok ohenbada natana mahiroi lising hombuta rom mahimasing tampham khangdana lebata natana Manipur gi law and order thugaina bugidamak mahapo hojek phawba phabidribagi maram karigino haina Manipur gi ningthau laisambasana zobuna phongdokre ngasi sana konungda Coalition for Indigenous Right Campaign Sarkana Sinduna August 13 Manipur Independence Day haina pangthokiba palan thoramaduda saruk yarduna ningthaulai sembasana zawona waphamase phongdokibane mangna makata aduna center dagi lakpa sangalaiba phana oirabasu lebaka sidai irang thonduna law and order thugaiba maramna mahapo ainamagi makhada phaduna thamlaga kona bichar tawraba matung maral leite haiba wain sathabana hena chungane hauzik paliba lengak ase mamindang oina leibugum tawre centerna tawgodabane haiba thabakaktang tawriba ase aphaba lengak sachanate iphongphongba thongsing adu manipurdadi chanaba yaroi manipur ase chahicha kyadage masagi history civilization amadi culture leizaraklaba lebak amani haibase bharat sarkarna khangadabane state sarkarna center da tainaduna hauze phongphong sana leiriba isusing ase loisinaba honagadabane Se Minister na thamoi sengna prajagidamak tawningba thabak sing adu lauktokrabasu thabak oina pangthokpa ngamdriba karigino maru aina ngasi pangthokliba thoram ase government ke mayokta amade kanakumba sangstan amatege mayokta pangthokpa natte Manipur ase ningkha tamba lebak oina me haibadu tungda haurakliba naha singda khangansi haike ngasigi thoram aduda ching amasung tamdagi lakpa miyamna saruya kibagaloinana ningthauda kudon posang sutamke thangtagi Sanaroi Shingna Ningthabu Ikai Khamnaba Utki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯦ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯆꯨꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ वाथोक अखोई किनिंगाई होइदे बॉर्डर पिलगी वाथोक किनिंगाई होइदे अदुगा मसा मसा असि पांडे नुंदे की थोइबा मयाम किनिंगाई होइदे ngasi Zirebam district jointly organized Maitai Ina Thogal Low Coalition for Indigenous Rights Campaign Sarkar Youth Front Desam amasung AMS Kalinaga Youth Club Lairebe Leikai Nupi Marop Ziri Lauri Khongthang Lob Apokpa Marop Ziri Maitai National Front Ziri Masa Lining Thau Sanamahi Thogal Kanglob Ziri Bransna Sinduna Lairembe Pamba Kalinaga Part 1 da Manipur Independence Day August 13 mapungphana pangthokre ngasi pangthokiba thoramasida Kumbaluwang President Maitai Ina Thogan Lob Hamom Dhani Advisor JD Lauri Khongthang Lob P Sanukton President Kalinaga Youth Club KIS Ongbe Memadevi President Lairembi Leikai Nupi Marop Longjump Robin Sarkar Advisor Youth Front Amadi M Jan Major President Apokpa Marop Manipur Assam Tripurana Mayai Tangbanda Phamduna Mapungphana Pangthoke Tarambase Hogdopa Aina Kumbaluwang President Maitai Ina Thogan Lobna Ibudau Pakhangba Yekpa Phiran Singkatuna Ikai Khamnabu Utke Aduga Longjam Robin Advisor Sarkar Desam Amasung Amsna Tarambasida Language Singda Tagata Wahi Loinana Taram Asi Karigidamo Pangthoklibano Amadi Taram Asigi Nungi Oiba Wapamso Pongdoke Manipur Indian Constitution ge Article 371 Clause A Nantraga Manaba Exemptuna Janan Bayaroi Indiana Manipur ge Apunba Saktam Kahan Bayaroi Haiduna Ngase Kaksing District ge Mapong Kyada Khongsang Sing Satkre Wabaga Yamasung Hiang Lamp area da Laiba Skun Singe Mairoi Singna Wabaga Kachel Masada National Highway 134 A da Thoktuna Human Sen Sentuna Khongsang Sang Sinke
Kaksin Kuno Umathend Tongam Tokpasing upon Bamaira Paibina Tawan District United Women Development Organization Tawal Ima Upako Amsu Kada Italga Punyasenduna Pangtokiba Wakan Bipam Aduda UCMG President Sunin Karam Amadi Makotongba Lusimba Kiana Sarugya Kibakaloinana Naga Framework Agreement Amasung Article 371 Clause A Ge Matanda Wangangke Sugnu Sakan Vairapaibi Tawal Ima Upako Amsu Kada Ichalga Punna Sinduna Indian Constitution ge Article 371 Clause A Nataga Manaba Exemptuna Sugnu Kaitenda Wakan Mipam Sataki Ngasige Wakan Mipam Singh Aduda Karigumba Pibam Amatada Manipurgi upon Bagi Saktam Kahenba Yaba Warol Amata Yawiyaroi Article 371 Clause A Janahanba Sugya Yaroi August 16 da Pangoderiba Manipur State Assembly ge Akanaba Session na Manipur gi Integrity ge Waref Hena Session naba Logadabani Haina Taksin ba Haibane Chingba Waref Kyasu Loke Haide Article 371 Clause A Chanaba Yaro Haina Manipur ge Legislative Assembly ge Mepam Kauduna Waref Logadabani Haina Manipur Pradesh Congress Committee ge Spokesperson Harishwar Goswamina Haikre, Nasibiti Road Labour Congress Baban the Pangto Papaugi Mipamda spokesperson Harishona Hai, Thasagi Tang Tarada Manipur Legislative Assembly Mipam Kogani, Haramlaga Tumina Leto Krabambatung, Thasagi Tang Taratarukta, Kogani Haina, Lengana Amok Hadagle, Labactivity, Numini Kaktang, Ngai Basi Power, Notice Toctana Lady, Hayning Tambanamiki Torumsi, Suti Labor Marana, Notice Torakani Habatazade, Labake Wato Marakasida, Lengana Emily Singbo Minamane Haina Lawi, Ima Ibel Singna Pongpong Sana Lady by Isu Asi, Lushina Bagidama, Ihokia, Horiba Asi, Kananaba Honadana, Namsinaba Honeriba Asina, Lebak, Irang Toraklabadi, Madugi Daital, Engana Pogadamne Haiki. Kiran Riju Jona, Kanoda, Hayuduni, Parliament, Hayuduni, came late. In Guarsuna Gandana, La Amiba, Nasagi, Saver General Duna, Tamagi Manunda Lakini, Tama was Handaki Tanku, Manga Shure. See the Laka and the quick Lege with the quick Yangani, have a Potama, Hirami. Haidiba, Mama Samanga, Ying, but Lakani, Haina, Sunakanda, Kain the Mangi Hargadi, Toriba Pali, Sarkar Kaino, Toriba Sikaino, Razar Makoina Uchari, Mayamase, a quick subchan who is the Pungukum, Oire. Hayam Pangtoka Deriba Independence Day Tarangi the Mark Section Tarang Lokotpo Oina Ngasi Ayupung Taruglom Tabada Hatagi Public Hospital Ge Akobida Leba Muslim Taba Area Singda Imphal East Police na combing operations at Takre Operation Aduda Barada Leba Yauna Nupa Nupi Kaya Verification Tauki Maduda Masagi Saktak Se Ningtina Yaram Daba Nupa Contrataret Amadi Nupi Nipan Makatawa Verification Gidamakta Loka Kre Nakalamaramda District Police Bisnupur Ge Timnasu Independence Day Ge Mawinana Section Tarang Lokotpa Oina CDO Bisnupur Ge OC Inspector B Lontang of Wi-Fi na Lusangba Tim Amana Nungsai Jidu Village da Ayupung Mangadage Tarukpawa Search Operations at Kray Maduda Mioi Saniga Kuntatredom Verifications at Ki Haide Ngasinun 10 Pung Manga Makairom Helakpadage, Impal Ukron Lambige, Yang Pokpidage, Ukron Lomda, Kilometer Omlom Salakaleba, Mapump, Mahadeva, Yeromdaige Mongsong Amada, Bomni, Jingnaba Amaleramle, Posagatu Lebana Maramodaga, Security Singna, Langsen Bagaloina, Lambiting Donatamle, Mapum to the bomb expert gate, Tim Lapa, Miananganari Haide. Okrongi district ke Somdalda landslide topa de ge pongkya lambi phangna rudre adubo road construction team ge meoi sing lakla ka makoi ge JCB na sing basi na duna lambi sing baki tabak chatha badagi ngasi numiyong ba aduai da lambi phangna bangam kre haire Expedite Framework Agreement haiba theme da Danaga Youth Locomotion for Peace ke Organizing Committee na sinduna ngasi Okrongi district ke Somdalda bike amade khongge rally chat kre Ngasi Okron district ke tonga mamopum dage amade fali dage bike rally laktuna amade fali dage khongge rally laktuna somdal da pulaga matung somdal gi miam gi holda mifama mapang thoki ngasi gi tharong mari leinana tangkol nagalong ge president wipon zimikna wapang ke phangdorakli We need to expedite the framework agreement as early as possible since we have the framework agreement and we thank to Honorable Prime Minister the decisive
Prime Minister, the decisive person, and as well as he appointed the decisive person, R.N. Ravi. We appreciate them. I think, we hope the conclusion will come very soon. United Committee Manipur UCM ge President Sunin Karamna Haikre Naga Santige Wari Framework Agreement ta Tambakta Liminariba Ting Tam Itin Inaugi Marakta Kaibam Tahanaba social media da lana pau sandok pathenare masito wigeno waphamasi ngasi UCM ge office lampel da pawisanga unabada Sunin Karamna Pondo Kevene Sunin Makata Arduna Naga Santige Warishinda Sangbidang ge Article 371 Clause A amasung 6 Schedule Manipurda Chanaba Sugya Yaroi Masige Mayukta UCM na Kongjang Sang Sinaba Hayeng August ke tang taramanga ge numidang da mairage rally chatkani August ke tang taratarukta Manipur Vidhan Sabha ge mifamda miyamna wakan mifam pambiyo ekoina taliba dabi Bharat Sarkar dagine Karigumba Zati amagi mayukta nate ekoina punna lebak ngaminagane punna leminagane hainaso pongdo kibakaloina Naga Santige Waroishinda Nagalenda Chaneriba Sangvidhan 371 Clause A Nagaland Khaktada Chanatana Manipurda Chanahanaba Honadaklabadi Madu Chapchana Thenagane Haiki Chahi Kudingi Pangtopagom Manipur Sarkana Sinduna Hayeng Ayo Pung Mapan Taba Matamda Impalge Hanba Manipur Raffleske Perata Grounda Ningtam Nume Independence Day Thoram Pangtunaba Sem Sabaloi Kray Mukhamantri N. Birena Tuiba Atiti Oiduna Pangtokadaba Thoram Asida Mukhamantri na Perete Yanglaba Matungda Bariki Machu Ongi Piran Pahengane Matungda Contingent Singna Piba Masport ke Salami Opakloina Mukhamantri na Manipur Police Department ke Tungan Tungamba Ringta Leba Pasnan Singda Independence Day Tharunga Marilena Police Medal for Martyrs Service President Police Medal for Distinguished Service Amadi Chief Minister Police Medal for Gallantry Yanthokani Tharomasigi Yengduna Impal Sergi Akoibada Kanba Section Tarang Lakakre Tharomasibu Tungan Tungamba Lalolu Kiana Boycott Togani Haina Pongdopale Krabane Manipur Gaminki Mahut ke Secretary na Thadokpa Sirolamagi Matungina North East Zone da cleanest town ni haina laktokraba kaksingna Manipur ge oinasu khwaidigi lu nanba city town oire aduga North East Zone ge oina third suba takiba kumbina second cleanest city of Manipur amadi North East Zone ge oina best citizen feedback takiba Mayang Imphalna third cleanest city oire Haikiba city ohum asibu ikai kumnabu utpa oina hayeng Independence Day gi tharamda manapiragani haide Texam Sport and Cultural Organization TSC Ona Sinduna Texam Laibungda Ngarang Daki Satarakpa Kuntrambari Raksoba State ki Thakta Pangtokpa Athoba Singin Nomit Ningsing Toram Amade High School ki Thakta Pangtokpa Annual Literary Meet Lisangani Taranipant Ngasilushin Kray Nominini Satarakpa Toram Adugi Ngasilushin Bagi Toramda Wangsing Tenta Kendrage MLA Paunam Brosen Singna Athoba Mitung Texam Gram Pansayat ke Pradhan Langpulak Pompi Iboyama Singana Tharamapo Amasung PWD ke Assistant Engineer Tongam Komal Singana Akanaba Mitung Sing Oina Saruya ke Tharamaduge Saruk Ama Oina Ngasige Athoba Mitung Lena Lusingduna Ima Lebakitamak Thawai Thar Kraba Athoba Singi Photoda Leishu Katpa Amadi Minute Ani 2 minute Leptuna Ikai Kamnaba Pongdoke Literally made ke Sarukama Oina Ngarang Ahanba Numita English Amasung Manipuri Siding Tebage Sangdomnaba Pangtok Kraba Matung Ngasi Loishinba Numita Makatana Lebang Ningba Siding Sangdamnaba Fancy Dress Amasung Isai Sangdamnabage Thoram Singh Pangtoke Luina Namakong Matang Tadaklaba Singda Manamatum Singin Toke Tharongi Sarukama Oina Texam Kunge Class 10 ge Exam da First Division da Mai Palaklaba Mairoi Shingda Thongam Kaina Hanbi Amasung Thongram Yaima Memorand Award Lisinge Taranipansu Lantoktuna Ikai Kamnaba Utke Ngasi Yo Pung Taragamine Kun Taba Adwaida Imphal More Lambige Kuding Thabida Leiba Taranitoy Assam Rifle ke Sek Post da Achad Ong Gari Sing Sek Tobada Morelum Dagi Tolakba Mioi Anigi Anidagi WY Tablet PS Lising Ahum Chamapan Pade WY Tableka Konana Paraba Mioi Ani Edudi Mr. T Paukhothang Haukep Sahi Kuntramatoi Apokpa T Hengkongam Haukep Leitant Village Technopan District Tagine
Mangondagi WY tablet piece leaching ohum phaki aduga Mr. Kaikholang Tautang Sei Kuntranitoi Apokpa Mr. Holkomang Tautang Leitan Technopan District Tegini Mangondagi WY tablet piece Chamapan Funky Parabamioi Adnido Potka Konana More Police Station da Ngasinimidang Pung Manga Taba Matamda Sinekre Lok Sabha amasung State Marigage Assembly Mikhan Singh Puna Pangthoke Harabadi Lok Sabha Mutale Haina Congress na Prime Minister Narendra Modi da Haikre Congress General Secretary Ashok Gehlot Haike Sangvidangi Natraga Angi Matungina Matang Sahi Lisingani Taramapanda Lok Sabha amasung State Assembly Singage Mikhal Pangthokpa Oithokte Mizoram, Rajasthan, Chhattisgarh amasung Madhya Pradesh ke Assembly Singi Mikhan Singh Makoi ki term loidingaida election tawgadabani Mikhan Singh punna amuktada tawminasi harabadi Lok Sabha muthakadabani aduga sahi asida State Assembly Singa punna Mikhan pangthokpa yai BJP na Mikhal punna pangthokpa pamlabadi party punna mapo kauraga khanaba yadra Congress Legal Cell Head Vivek Takana Haike Karigumba State Singe Assembly Mikhan Singe matam yaithoklabadi ko tawakat Missionaries of Charity na Salaiba Ranchi Dalaiba Children's Home Taret Zarkand Gamena license kakadori Children's Home Sing Ado Kaktanaba Ranchi Deputy Commissioner na recommend Tarokpa Sing Ado Social Welfare Department Yakre Independence Day ge matungda notice thoklabaya haide District Officials Sing na Children's Home Sing Ado Yang Singke Home Sing Aduna Chanapatab Ilamde haide Asa Sanstan amasung Kishore Nestan Kauba Institute Anikakte Tha Ongi Manungda improve Oirangnaba Matam PK Missioner of Charity na Chalaiba Children's Home Singda Angang Jonto E Haibagi Watoklai Krabani Haide Housing Arabada Maroiba Pau Amani Pizadi Impal Bu Icon to Place Oina Laktona Bahonaragani Haina Governor Napondo Kre August Taramaribo Manipuri Independence Day Haina Palantona Kre Indian Constitution ge Article 371 Clause A Manipur Chanaba Yaro Haduna Human Sin Sentana Waka Kray Image Paodam Asigi de Matang as the Luisere being Tabida Punamapo Amokana Kumsari.